Before enko invite asante hin bia mam me da bia me ka bi ma ba when de wudi for enkwase akeka na wote wa akeka no abusia for ejebo eja enya ababedu we beka se oba pa eja be na ababedu abusia ye tikrom he ya ena eye kofi adoma wonwani enkwanhia wokohia e wobunu ahafo abra na festival no ekoso a etuo bi di mayayaya egu nani asamre no oda so pre ne nkwa wate ase wo pre nani baako no eya asemayare wo samie pa na so no se de nkrofo bi si kasa no tore bi o aya na areho so na sewe kakraba be frem abuso obeke kansam na keka kansam ama eye doma hene eye osagefo ose ade eyo agimai bedu the second edin be pie ma chese na yire kra nso amfa asam ne fedi agro keka na adwune yie e ma akofo hu se de omo ni kunu no anase kwan omo di ni kunu ne fa so no na ni nye ho enti so omo be kasa omo nkasa na abuso eno ena kasa pusu yeso pusu nunuma ena wotene kankan yakwada sorry ya yehu se osagefo ose ade eyo na agimai bedu the second aba be kasa na abusu akasa na obe kasa wo se tori bia ye se nka wo bi kasa na wanka bia na echese bia nipa no umbu ne se wo ye bibia wo so ne so na meboa ba we se no eye osagefo aba be soso na ensem no okekan ye no so asa jagana fo bi chese yawdie ene chese asa abufuo bi abaga na fo mu abusua ensema nana agimai ebe kan ye no se ade a eye kofi adoma woni eye no ayete se ase eye settings abusua tieni yo nana agimai se eye kofi adoma ni a wode fly ko abroad eni ade nyina no eye settings kofi adoma ni nye hwe na eno na obekan ye se wo festival na omo beye ye no ai chese ekoyie e na ama nkrofo pese omo tanese the reputation of ye ne man ya wotim ni ade e chese nsem bebro ebusua yenkone yenkotie osagefo ose ade eyo nana agimai the second embrasisia bibi eni monyan beba ho no ne ba de bibi abede abebata ho bibe kase nana aba ne wo kan ye ko mekobo no agasmu last year wanti sabadi bibi babeka ho ana ho ya free baby yes sebe masika kura ahim ini bia mabia bepe beka ye ma de no nso ye ko ye ade ye keka ye nsa ye nya sika kakra eno nko a na chese de bia ye be ya bibi no ba ye de na ba de bibi e propaganda na no kwafie na no ho meboam amama nya kwafie Obae. Onse obae ko ye wan bibi aba. Aye propaganda. Ne bayo. Ne ba kan nyina nya nokre. Enu time says senka bi, nya sa mre ne ba wan. Na mo Ghana ha bibi yesi, yewura, galamse wo kanti ne meka. Ye wo hine kase bi, osora o muana no. O ya galamse ni bi. O ya galamse ni bi. Nanam sabachi nti aya na manfo no hone Ghana ni di ne bade ba nkrofo obetie ne ba yo na ba kanfo no adwon bade otoso mienu na ma ni monya na ho de amam no na ma kirem eya semo chese mesekra afem wo hene ni mpon o hene pa nsema kan de ni de kwazo hen me de me ne wonya adwen ko so hwe de we a kofi adoma nanim esi ehuhuru anana nim so awo mpane e wona nim ana hello seze de bibia da romadi etimi piepie nso ogu baabi a kofi wa piepie bia gu baabi ana ensemi beto ho na wa wonim se eje twini Jonas uka nipa baako a owo oman mu anase owo wiase mu a asamye nahi ode no kra to baabi a no kra da na de anya nso obeka de a ene twini Jonas ewo hobi esemi beto ho twini Jonas nso obekasa yie pa nsama wo ka ne chese ano odin yi abusu amekai wo se channel yi din na Kente Royal TV mesro bomodi and subscribe we are no amia notification bell so de be the video bi atuma won sabe ka no atumi ahye na afi wa kire wa adwen ya na ho ni hia me pa adwen kire no ene ya na ma ye hu ni ye ne se somani ana asa bi a bibi o ha be sesana abusu achini je na sawa be kasa yi pa no wo se nana de wo ka ne de wone wonya adwen
den na wotimi bie wa no kasan na atwini ayi ye friend say Kofi Adoma eboa na den na wiase mu hwan na di aniyare ebetu ne ho na sabi anifra so vise ye di tu kwan na Kofi Adoma be ka say na ni afra na ni ye na say wo se so di bibia be di agro enya ani enti na agema asam a wo kan de wo no nya adwe na nsem bi okaka ho de me ntimi nka busa me enkotie mare ba ye beto before enko invite asante hin bia mam me da bia me ka bi ma ba when de wudi for enkwase akeka na wote wa akeka no akura na free enkran abase obetwa wo show oba afahye ba obeboa wo ama de no aye krabehwe na accident yesi na oba abonitu amanani apaya enka se wi bofo na omna mo na omo cheke eye settings a bofo ni di Kofi Adoma achi a bofo ni behu se Kofi Adoma ahye na omo yes settings ba se obefa achi abetena ho abra wan fra akra ni yare wan fra no dwoma mani na busuafo ye omo ye innocent people ntina me pese omo mo ha me start group dwoma mani na dwuma me pese me start no because omo na be boa Kofi Adoma nwani won omo na be boa no enti se obegina be ka se wo ne hwe a obeka obetimi abeka se no aye busy enti mrepam no betu bafo am yakwa Kofi Adoma se de no Mexico ba se obebo blame game se asante ni na hia chire na asante ni galamse a oye ni nti opese dabi okika na enkwase asem abusua na yese wa yese won wani tutuem a enkonya wo nsa tutuem nsa simu so ye ni nyawo enti waso ate wani ehu na wa agasa body no metimi hu se wote wakonwa mu hwe nyina wo ho wo so enso be nda chirije na sachire na adwen megidi say majority of us nso no ye ne ya adwen si ye be de ebusua bomodia na chese subscribe ma me ne no so hu hia me pa mesro na Bema Herbal Spiritual Center na aso masna oba pama begina ha me the trending stories on social media everywhere ebusua woni bibi na Bema akwakofa eye powder bi aba make up powder nya powder edi twi anim de fie moto mu ni bia we ye friend hu keke powder yi adwuma eye no enya asem kita ye friend so hye se won so hye ya wonhu age se waba aba beto bi no waso ahye na abetimi adi hu adan se ebusua akwantu sem awaresem awosem empnatwesem kra no keke timidi obabi wonu ma favor aware ma na empnatwe mu no woni bi tide bia amavo kwa aware kwa empnatwe di bibi befiro kwa na ode ka aba opokasta abusia me so wo ye obi a wotesa bomode ana bedi hu keke ni bi de hia ne se ube shika kra bi agu wunsem no waka de wo hia wo be ma ne ho bia wate ase na wahu wunya hu asa udi gidie ta ekira bibia be ye wo kiama Mr. Obomode ana bra na Bema se wo Kenya se adwumam kinkase gawo junction wunya duru wono ma wo de kacha na naso wo pehu keke na Bema obi na ese wonso atimi de adi udwuma Mr. wo ye Bema o ye mre wo mpem oba o mayosem ne NCPC ta Obomode ana bra na Bema se ye bagigi nro na nonom na honye sham pampan bi e wo bia no entimi nya dai enfri hono Bema so sisie ni ma ye mre kwadua adaho ache 2 days 3 days agono ayepeche intimi story bomode ana beju o mintimlim netimi Kenya ho wo mpem wati ase bomode ana fa number na etwego screen ase no wo fe na Bema obenya abotre ne wakasa ne watimi aka wo hawo no so atimi amawadura mo anonom amonya wo fa ho de abusia mi amede trending stories on social media bro bidia na obapa ameti wa crowd before enko invite asante hin bia mam me da bia me ka bi ma ba when de wudi for enkwase akeka na wote wa akeka no akura na free enkran abase obetwa wo show oba afahye ba obeboa wo ama de no aye krabehwe na accident yesi na oba abonitu amanani apaya enka se wi bofo na omna mo na omo cheke eye settings a bofo ni di Kofi Adoma achi a bofo ni behu se Kofi Adoma ahye na omo yes settings ba se obefa achi abetena ho abra wan fra akra ni yare wan fra no dwoma mani na busuafo ye omo ye innocent people ntina me pese omo mo ha me start group dwoma mani na dwuma me pese me start no because omo na be boa Kofi Adoma nwani won omo na be boa no enti se obegina abeka se wo ne hwe a obeka obetimi abeka se no aye busy
enti mrepam no betu bafo am yakwa Kofi Adoma said ye no Mexico ba say obebo blame game say Asante ni na share chire na Asante ni galam say awo ye nti opese dabi ye okika na enkwasi asem